Tawagan nato na natin sa iyo sa mga bisitas. Si Architect Dennis Sasista, ang Cluster Coordinator sa Tino Quarteles, sa tigay sa mga punto sa Palabag, Mapanas, Kamay, at Labini. O, galing Pamanis, ang ating mabtay na Mayor sa punto sa Labini. Mayor Dr. Maria Melissa Menzon, Kuratsa Kimamayuri. Gracias por la que me necesitan el árbol mayor de Labini, Dr. Maria Melissa Menzon. Thank you so much, Architect Dennis Sasista, our coordinator, cluster coordinator of Magangan Mapanas Nakilig o Tino Quarteles, and Honorable Mayor Dr. Maria Melissa Menzon of Department of Labini. Yan na ang makabutuan, diri kasi napaka-aliling koron. Atong natawagan ng Isana Kuratsa, ang primero. Diri ka rin siya nasayaw, nasa siya sa pagtikang pala sa ningan sa gamay. Pero kisumatan ko siya na maawit ang diyan sa gamay. Ladies and gentlemen, our parish treasurer, Father Lipas, Angel Hoyko will provide congratulations department ang atong rumbling mayor sa Bugto sa Gamay, Honorable Rakil T. Kapokyan. Kuratsa Mayor! Congratulations by Reverend Father Cleopas Aguilego and Honorable Mayor Rakil T. Kapokyan.
Gamay Town Fiesta 2024 Northern Samar. Thank you very much. Waray TV, Mayor subscribe. Kibuken and Reverend Father Riyumas and you know our parish pastor. And this time,